Sorunun temel faktörleri birincisi trafikler, güvenlik, bilgi eksikliği. Yani trafikler bunlar yol ve ulaşım ağında trafik sıkışıklığının artması, trafik akışlarının kötü yönetimi. Güvenlik olsa yol trafik kazaları ve çevresel kirliliğin artışı olur. Bilgi eksikliği olsa hareket hızı hakkında doğru verilen eksikliği ve gerçek zamanlı optimizasyonun etkisizliği. Yani birinciden probkalar, xavfsizlik ham ma'lumotlarning yetishmovchiligi ularga sebep eng aldымен. Yani probkalarga sebep. Trafikler yani probkalar yani sol ulama tızlıklardan jimam kalığı trafikler. Жол ham transport ағымының, яғни трафигінің ең тығыз болған жерлері ham сол трафиклердің келтіріп шығарушы транспорттардың көбеюі ең біріншіден мәселе болып келіп жатыр біздерге. Güvenlik, яғни қауіпсіздікті ең қауіпсіз қалаларға айналып жатыр үлкен қалалар. Яғни қанша транспортлардың көбеюіменен біздерге қауіпсіздігімізге болған қауіпсіздігіне болған шараятлардың көбейіп баруы. Мысалы үшін жол қазалары дейміз соны авариялық халатлардың көбеюі ham çevresel kirliliği, яғни табиғаттың патаслануына жол қойып жатыр. Яғни табиғаттың патаслануы, климаттың патаслануына алып келіп жатыр. Bilgi eksikliği, бұларда мағлұматтардың жетіспеушілігі, яғни hareket hızı, яғни hareket тезлігі хақындағы мағлұматтардың жетіспеушілігі ham сол реал замандағы, яғни реал уақыттағы сол жердегі оптимизацияланған тезліктің белгіленбегендігі. Яғни бұларға тікелей алып кетіп жатыр біздерде жол бойындағы белгілерге, яғни hareket белгілері бар ғой. Мысалы қайсы жолда, қайсы жерде тезліктің hareket белгісі қанша. Яғни қазіргі уақытта енді мектептердің қасыларына 30-пенен жүруге рұқсат етіліп жатыр, мектеп бар жерлерге. Себебі ол жерде кішкентай балалардың көп, яғни именно сол сабақ басылатын, хан қосатын 2 смена бар ғой оларда. Қазір бір мектептерде даже 3 смена да бар. Себебі оқушының саны көбейген сайын, яғни адамдардың саны көбейген сайын, сол мектепте оқушының саны көбейе ма, сол уақытта біздерге уже олардың университеттегідей 3 сменге бөлініп кетіп жатыр. Яғни сол смен уақытында, ческектің уақытында, ол жерде өтуші жолаушылардың саны көбейеді. Соның ұшында біздерге hareket тезлігін азайтуымызға тура келіп жатыр. Өзбекстанда ulaşım altyapısının geliştirilmesi. Özbekistan bağımsızlığını kazandıktan sonra sosyoekonomik alanlarda kapsamlı reformlar gerçekleştirildi. Otomotiv endüstrisinin oluşumu ve gelişimi ulusal ekonomide yeni yönler yarattı. Yol yapımı alanında da büyük ölçekli değişiklikler yapıldı ve ülkenin altyapısı kökten iyileşmeye başladı. Yabancı ülkelerin ticari ve ekonomik iş birliği genişledi. Yani Özbekistan'daki transport infrastrukturasının rivojlanuı. Özbekistan müstakilligini algandan keyin sotsial-ekonomikалық tarafdan үлкен кең жөнелістер, кең қамыраулы işler дейміз ғой, алып барды. Яғни бұған кіреді именно автомобиль жолдарының кеңейтілуі, яғни рivojlanuы болды. Яғни сол автомобиль жолдарының индустриясының рivojlanuыменен біздерде экономикаға тәсір көрсете бастады. Яғни біздерде транспорт жолдарын қанша рivojlandырған сайын біздер қоңсы қалалармен, яғни қоңсы мемлекеттерменен бірге ісілесулер күшейеді. Дұрыс па? Яғни бұл бірге ісілесу, істермеліктің артуы, тадбіркарлық дейміз ғой. Яғни жаңа товарлардың алып сатуы, импорт-экспорттың рivojlanuына алып келеді. Сол тикарында біздерге кең жұмыслар алып барылды, басқа шетел мемлекеттермен экономикалық байланыстар жаратылды. Бұның ақыбетінде біздер экономикамызды көтеруге жол аштық деп айта аламыз. Яғни қоңсы мемлекеттерменен, мысалы хами мемлекеттерменен қандай да бір зат алып сататын болса, товар алып сататын болса, оған мемлекет тарапынан рұқсатнама етілу керек. Дұрыс па? Таможнядан өтетін болғандықтан. Яғни соған біздер жол аша алсақ, сол жүк өту рұқсатнамаларын беретін болсақ, біздер өздеріміздің экономикамызға, яғни базар экономикасына тікелей тәсір еткен боламыз.
Köleşme ve ulaşım akışının artış nedenleri. Ülkemiz nüfusunun yıldan yıla artmasıyla bağlantılı olarak şehirlerin alanı genişledi ve kentleşme süreci hızlandı. Nüfus artışı doğal olarak motorlu taşıtlara olan talebin artmasına yol açtı. Sonuç olarak ülkemizde özellikle büyük şehirlerde araç sayısı hızla artmaktadır. Cumhuriyet'in otoyollarında, özellikle şehir otoyollarında trafik yoğunluğu yıldan yıla artmaktadır. Yani urbanizatsiya ham transport ağısının artığı sebepleri bunda aytılımız. Birinchidan, mamlakatimizning xalqi harakati yildan yilga ortib atir ham bu artığı meni bizler har türlü transport kurallarına olan talaplarımız küçüldü. Yani jengil avtomobillar olsun, yük taşıma avtomobillar olsun, ham cemiyetli transportlarga olan talaplar küçüldü. Yani oğan degan usunuslar ko'p. Biroq bizlarda sol usunuslarni qancha ko'paytgan sayin bizlar o'zimizning masalan burungi holimizdan hozirgi vaqtda odamlarning soni ko'payuvidan qalamiz o'sha tig'izlik bo'lib boshladi ya. Yani adamların sani ko'paygani meni yo'llarning standarti baribir burungi holida turgandan keyin bizlarda уже probkalar paydo bo'lyaptimi? Yani bizlarda уже kengaytuv vaqtidan to'g'ri kelib turibmiz. Al sol sebepli misal ulkan qalalarda, ya'ni misal Nukus qalasida bo'lsin, Samarqandda, Toshkentda, ya'ni ulkan qalalar bular ya, bizlar O'zbekiston bo'yicha ulkan qalalarimiz kiradi. Ya'ni avtomobillarning ortuvi bizlarda sol respublikamizda problemalarni kelib chiqishga sebep bo'ladi. Ya'ni umuman aytganda har yildan yilga bu problemalar ortib boradi. Bizga o'zi shishim kerak. Ya yo'llarni kengaytirish kerak, ya qala aymog'ini ulkaytirish kerak bo'lib turibdi. Modern teknolojilerle akış yoğunluğundan belirleme. Trafik akış yoğunluğu belirlemek için modern teknolojiler, örneğin hava fotoğrafçılığı ve yol kenarından yükseklikten video ve film çekimi kullanılmaktadır. Bu yöntemler trafik yoğunluğunu görsel ve sayısal analiz yoluyla belirler. Bu veriler ulaşım akışlarını etkin bir şekilde yönetmek için temel oluşturur. Yani zamanlanan texnologiyalar orqali tig'izlikni analiz etuv, ya'ni tig'izlik haqida ma'lumotlar jinoq. Bular bizga nima uchun kerak? Umuman aytganda trafik, ya'ni probkalardan tig'izlikning ag'imini bizlar aniqlashimiz uchun hozirgi vaqtda zamonaviy texnologiyalar qo'yib ketdi ya. Ya'ni misol uchun havo fotoğrafçılığı degan, ya'ni dronlar orqali suratga tushiruv ham video tushiruv, kosmos hamda nelarimiz bor ya, sputnikoviy liniyalarimiz var. Yani Sputnik orqali bizlar foto videolar orqali bizlarda so'q qaladagi qaysi ko'chasida qanday tig'izlik